Fáilte go Éileán Lois agus go programme 9. Welcome to the Isle of Lewis and program 9 in the series. Hami aun yn Stornowag in Drasta. I'm in Stornoway right now, and Stornoway is the main town on the Isle of Lewis and in fact the biggest town in the Outer Hebrides. Later on we'll be having a look around the rest of the island and we'll be talking about jobs and where you work. And where better to start than at the Employment Service. Shiravash Fasti. She nurse a Hanum. I'm a nurse. Listen to these people stating their occupations and look out for the phrase she nurse a Hanum. I'm a nurse, or whatever other job it is. You'll hear the words for teacher and clerk used as well. She nurse a Hanum. She teacher a Hanum. She clear a Hanum. She clear a Hanum. Clear. Clear. She teacher a Hanum. Teacher. Clear. She nurse a Hanum. She nurse a Hanum. I'm a nurse. She nurse a Hanum. She teacher a Hanum. She teacher a Hanum. I'm a teacher. She teacher a Hanum. She clear a Hanum. She clearach a Hanum. I'm a clerk. She clearach a Hanum. She clearoch a Hanum. I'm a clerk. Agus and she teacher a Hanum. I'm a teacher. Listen again, and this time look out for the question J an oper a hakev. What's your job? What do you do? J an oper a hakev. She an opera hacker. She nurse a Hanum. Agus she an opera hacker. She clear a Hanum. Agus she an opera hacker. She teacher a Hanum. Teacher. Cashbaha. J an ober a hagav. What's your job? J an ober a hagav. Hallo. Hallo Rhoda. Kim er hau, gaan ich? Kleva taplef. Jane oper a hakev. Ze klera gehanno. Gleva. J an oper a hakev. What's your job, or what job do you have? Here's a vacancy for a drivath, a driver. Drivath. In these following situations, look out for drivath and any other jobs mentioned. Hallo. Mag Claude? Che. Tachbele. Jerry Maha. Jerry. Nino. Dit nou voor de haken. Ze drijven de Hannam. Gaaf beleid geld, zo. Ze kosten de Hannam. Zo maar haar. Aha. Dal ian modestan. Shesur a hanam. Njani trí céad
Ta believe. Hello, Alistair. Give me a hand. Haku ma. She drive a hanam in the raster. Driver. A driver. Driver. The other jobs mentioned were porter, a porter, porter, and sir, a joiner. Sir. Listen again. Nino, Nino, Nino. Din over a hacker. She drive a hanam. Gael Bileshgal, Sio. She posted a hanam. Sio Maha. She sur a hanam. Let's see whether Mrs. MacLeod has got herself a job yet. Yoo-hoo! Gael Bileshgal. Smisha Mariana ni Claude. Hi, Smisha Carol Coates. Fesger ma. Gymmer a hasif. Hagama Tapalov. Kimra Hasha Fain. Och, hag leidda. Jane ober a hagaf, de Charol. Sé cléireach a hanam. Ah, cléiroch. Caatje wil se gober. Ha mi gobar an an Cumbernauld, cumar na náuld. Ah, kommer na naald. Catch a vil shiv a gubber. Where do you work? Catch a vil shiv a gubber? Hami a gubber an I work in. Hami a gubber an Katja Vilshiv a Gupper. Where do you work? Katja Vilshiv a Gupper. And the answer? Hami a Gupper, aunen Kummer nen Auld. I work in Cumbernauld, Kummer nen Auld. Listen again. Jane ober a hagaf, de Charol. Sé cléireach a hanam. Ah, cléiroch. Caatje wil se gober. Ha mi gobar an an Cumbernauld, cumar na náuld. Ah, kommer na naald. Agus wil kwaun agaf. Chanéal haast. Hadjies agin. Nien agus paloch. Coffee? Tapalov. God, Kimra Hasha. Come here, Tapalov. Kimra Shafin. Hagama. Catch a she couple in the raster. I'm going to wash you. Wait, machine leave, Maha. Machine leave. Agus Jane ober a Hagav. She yeska the hanam. Iescar. A fisherman. Iescar. Look out for Katja Vilshiv a Gupper in that last scene again. Catch a she couple in the raster. I'm going to wash you. Wait, machine leave, Maha. Machine leave. To recap then, if you want to ask someone what their job is, you say J and Oper a Hagav. J and Oper a Hagav. And the answer, if you were a teacher, for example, would be She teacher a Hanam. I'm a teacher. If you want to ask someone where they work, you say Catch a Vilshiv a Gupper. Where do you work? Catch a Vilshiv a Gupper. And the answer, Hami a Gupper, Aun an, followed by wherever it is you work. Look out for both these phrases, Catch a Vilshiv a Gupper
and Hami a goper aun an in these next scenes. Look out as well for the word trang, busy. Hami trang, I'm busy. Agus catch fel sef y gobe. Hami goper an hospital na Nela. Sianne. Sianne ar siwnnam. Come around you, Ian. Hami trang. Whoa! Agus catch fel sef y goper. Hami gobe an an office. An an office. Ha. Sianne. Tapelov. Agus sian op a hakaf. She clearach a hanam. Kers ma ha. Mar sin leif in draasta. Sin leave. Mackay, Seamus Mackay. Hami a gwybod an yn sgol, she teacher a hanam. Ceidw ydyn, Kerst, tapaleith. Helo Eli, cymryd aw. Ha glef a tapaleith agos cymryd aw re. Ha gyma. Agus catch fel yw gwbydd yn rasta. Am y gwbydd yn y manc, ysio clerwch o hwnnw. Glef a, agos dim yn ala. Aun an, in. Aun an. So you would have aun an hospital, in a hospital. But when using the word for bank, which is banker, you would say aun banker for in. So that's aun instead of aun an. Aun banker. And the same applies to all words that begin with B, P, F or M. Hami a goper aun an bu. Hami a goper an an banca. Cheery. Hami a gwbydd an yn office. Hami a gober an an factory. Hami gwbydd an yn hospital. Hami a goper an an station. Hami a gwbydd an yn sgol. Agus cwrt brwnacyn. Aun an skol. In school. Aun an skol. Ach, but, ach, aun banker. In a bank. Aun banker. Listen to those situations again. Agus catch fel sef y gobe. Hami goper an hospital na Nela. Sianne. Sianne ar siwnnam. Hami a gwybod an yn sgol, she teacher a hanam. Catch fel yw gwbydd yn rasta. Am y gwbydd yn y manc, ysio clerwch o hwnnw. Glef a, agos dim yn ala. Your turn now. But first, here's a quick reminder. Catch fel sef y gober. Hami a goper an an banca. Catch fel sef y gober. Hami a goper aun an bu. Catch fel sef y gober. Hami a gwbydd an yn office. Catch fel sef y gober. Hami a gwbydd an yn sgol. You give the answers this time. Catch fel sef y gober. Hami a goper an an banca. Catch fel sef y gober. Hami a goper aun an bu. Catch fel sef y gober. Hami a gwbydd an yn office. Catch fel sef y gober. Hami a gwbydd an yn sgol. Hello, Evorag. Helo, Rhoda. Catch fel sef y gober yn rasta. Mi gan oper yn draasta. Gun oper. Gun oper. Without work. Hami gun oper. I'm not working or I'm unemployed. Look out for Hami gun oper. Coffee, Ella. Ti mas tolle. Gleda.
Gisteach. Hallo, is Mr. Alan Stewart. Fescar ma, gisteach. Kapelaif. Nishe, Jane op de hakkef. Wel, ham ik geen open den raaste. Ach, je zeuren hoenen. Ha mi gun upper. I am unemployed. Ha mi gun upper. Agus cartje wel se fudoch. 3 straach yn rŵa stjórnavach. 3 straach yn rŵa. Stjórnava. Agus cartje wel se goped. A mi goped ag yn heich. Ek un thai. At home. Ek un thai. Ha mi gun upper. I'm unemployed. Ha mi gun upper. And another phrase that you've heard before, ek and thai. At home, the name of our drama. Here it is again. Nishe, Jane op de hakkef. Wel, ham ik geen open den raaste. Ach, je zeuren hoenen. Agus cartje wel se goped. A mi goped ag yn heich. It's time for us now to catch up with Charlotte Viclage in Ekenthai. Marsin leave, ma? Marsin leave. Carol, hallo. Fescar ma. Sio ia. Hai, Fescar ma, ha fel i anam. Smi si Carol i an, agus sio bil. Jane op de hacket, Bill. Ha mi kopid aan de banken en draast. Ah, als kaartje wil ik kopid. O, aan de Rutherglen niet. Ha mi kopid aan de banken aan de Rutherglen en draast. Oh, Rutherglen, ne? Jane op de hacket heen niet. Ha mi kopid ek British Telecom. Aha, BT, eh? Wel. Agus Carol, Jane op de hacket, Carol. Se cléir och a hanna mian. Ha mi gopur an yn office an yn cwmr na nawd. Agus Marianne, Jane op de hacket de Marianne. Och, ham ik geen open yn raaste. Catch a vil u a gubber. Where do you work? Catch a vil u a gubber? J an upper a haggard. What's your job, or what job do you have? J an upper a haggard? Catch a veil u a gopper. Where do you work? Using u instead of shiv. Catch a veil u a gopper. And also the question, instead of J an upper a hagav, which is more formal, we asked J an upper a haggard. J an upper a haggard. Listen again. Jane op de hacket, Bill. Ha mi kopid aan de banken en draast. Ah, als kaartje wil ik kopid. O, aan de Rutherglen niet. Ha mi kopid aan de banken aan de Rutherglen en draast. Oh, Rutherglen, ne? Jane op de hacket heen niet. Ha mi kopid ek British Telecom. Aha, BT, eh? Wel. Agus Carol, Jane op de hacket, Carol. Se cléir och a hanna mian. Ha mi gopur an yn office an yn cwmr na nawd. Agus Marianne, Jane op de hacket de Marianne. Och, ham ik geen open yn raaste. Hallo Anna, kymmer a hai. Ha mi glef at tapelat, cymr a hael hyn. Agma, din op de hacket yn naast. Och, ha mi gynwbyd yn draste, catch fel yw hyn y gwbyd. Yn y gwbod ac yn hai. Ec yn haig. E fel i garig tîn o coffi. Coffi. Tygin. Agus kymmer a ha séman. O, hag yma.
Sinead Maha, that's it then, until next time when we'll be in Oban and we'll be looking at various ways of saying goodbye and taking your leave, like Marsin leave in Rasta. Bye for now. In this programme, we introduced you to Jay and Ober a Hagaf. Jay and Ober a Hagaf. She nurse a Hanam. She nurse a Hanam. Catch a vil shif a gober. Catch a vil shif a gober. Ha me a gober an an boo. Ha me a gober an an boo. Aun an offish. An an offish. Ha me gun ober. Ha me gun ober. Jay an ober a haggard. Jay an ober a haggard.